Simon Peter Šimon Peter answered Jesus. odpovedal Ježišovi. He said, Povedal, they're saying that you're maybe Elijah or you're one of the prophets. hovoria, že možno, že si Eliáš alebo jeden z prorokov. Jesus goes on and asks again, but who do you say that I am? Ale Ježiš sa ďalej pýta, ale ty čo hovoríš? There were Kto ja lots of som? different ideas from other people. Áno, boli tam názory od iných ľudí. But who is Jesus to you specifically, Peter? Ale Peter, špecificky pre teba, kto je pre teba Peter Ježiš? says, you're the Christ. Ježiš povedal, ty si Kristus. You are the Christ, Ty si the Kristus, Son of the living God. syn živého Boha. Now let's go ahead and look in Matthew chapter 16. A tak sa pozrime na Lukáša 16, Matúš 16. Simon Peter reveals who Jesus is. Šimon Peter tu zjavuje, kto je Ježiš. So we're going to start with verse 16. Začneme 16. veršom And let's read through verse 19. do 19. A Šimon Peter odpovedal a riekol, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš odpovedal a riekol mu, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu jej ani brány ríše smrti. A dám ti kľúče nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. Let's take a moment and pray before we go further. Skôr než pôjdeme ďalej, trošku sa pomodlíme. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. Otče, my ti ďakujeme v mocnom mene For the Ježiš power of your word. za moc tvojho slova. Tonight we open up our hearts Dnes večer otvoríme svoje srdce to your word and to your spirit. tvojmu slovu, tvojmu duchu. We ask you to speak to us. Prosíme, aby si hovoril k We nám. ask you to teach us tonight. Prosíme, aby si nás dnes večer And we'll vyučoval. give you all the glory, honor, and praise. Dávame ti všetku slávu, česť a chválu In Jesus' name, v Ježišovom mene. amen. Amen. So Peter gives that right answer. Takže Ježiš dal odpoveď. And Jesus Peter. says, A Ježiš on hovorí, this rock I will build my church. na tejto skale ja postavím svoju And then he cirkev. says, I will give you A hovorí, ja tebe the dám keys of the kingdom. kľúče kráľovstva. We're going to talk about one of the keys of the kingdom tonight. Budeme hovoriť dnes večer, čo sú tie kľúče kráľovstva. Jesus said, I will give you the keys of the kingdom. Ježiš povedal, dám ti kľúče When kráľovstva. we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, Keď príjme Ježiša Krista, keď príjmeme ako svojho pána when we spasiteľa, accept the revelation that Tak. Peter had, tak my prijímame to zjavenie, ktoré mal Peter. and we apply that revelation to our lives. A my aplikujeme to zjavenie do nášho života. Jesus is the Christ, Ježiš je the Kristus, Son of the living God. syn živého Boha. Not in a general sense, Nie len v tom všeobecnom but when we význame, receive it on that very personal level, ale my to prijímame na veľmi osobnom úrovni. and we receive Jesus as our Savior. Keď prijímame Ježiša ako As svojho our spasiteľa, ako nášho pána. Just like Jesus said to Peter, Tak ako Ježiš povedal I Petrovi, give you the keys of the kingdom. ja ti dávam kľúče We kráľovstva, receive keys to the kingdom. my prijímame kľúče kráľovstva. We saw one of the most amazing miracles financially Videli sme veľa takých finančných zázrakov in our ministry v našej that službe, we've ever seen. aké sme nikdy nevideli. We have a Roma church now. Teraz máme rímsky zbor, či rómsky zbor. We minister to Roma, Slúžime Rómom and we've had challenges finding a building. a mali sme takú výzvu nájsť budovu. For some reason, A z nejakého dôvodu people don't like to rent to Roma. ľudia nechcú prenajať Rómom. I don't know why, Neviem prečo. but actually, I do know why. Vlastne viem prečo. But we knew we needed a building, Proste sme potrebovali novú and there budovu. was a building for sale A bola tam na predaj budova, very close to the Osada that we minister in.
veľmi blízko tej osady, kde vlastne slúžime. We minister in the city of Trebuchov. Teraz bývame ako v Trebišove. And there's about 6,000 Roma Je tam asi 6,000 tých living Rómov, in this osada. ktorí žijú v tej osade. It's one of the biggest osadas in Slovakia. Je to jedna z najväčších osád na Slovensku. It's not the biggest, but it's one of the biggest. Nie je to najväčšie, ale jedna z najväčších. And right next to it was this building for sale. A rovno vedľa toho bola tá budova na predaj. It was for auction. Bola ako na aukciu. And so we got information. We found out they required a minimum bid. A zistili sme informáciu, že proste vyžadujú takú najmenšiu, teda tú čiastku finančnú. But we did not have any money in the bank for a building. Ale my sme v banke nemali žiadne peniaze na budovu. But we've prayed about it. Ale modlili sme And we sa za felt the to. Lord said, yes, make a bid. A Pán povedal, áno, urobte ponuku. So we prayed and asked the Lord for an amount. A tak sme sa modlili za čiastku And we made our bid a my sme urobili ponuku. without any money in the bank. Bez toho, že by sme nejaké peniaze vôbec v banke mali. We won the bid, Urobili sme tú ponuku and so now we needed the money. a bolo treba And peniazy. it was not money just for a down payment. Nemali sme peniaze na tú splátku. We had to have all of it. We had to have all of the money to buy the building completely. We had to A have, we mali needed. a potrebovali vlastne celú čiastku na tú budovu. And so, again, we had no money in the bank. Takže v banke sme nemali žiadne But peniaze. we wrote some letters and made some phone calls. Písali sme nejaké listy, telefonovali sme And in 1 month, a za jeden mesiac we had all the money mali sme všetky peniaze, to buy the building. aby sme kúpili budovu. Amen. So Amen. now our fellowship has a building to meet in. Takže teraz naše spoločenstvo má budovu, kde sa stretáva. It's ours. Je naša, It's not big enough, nie je dosť veľká, but so we're going to have to be doing something else in the near future. ale v blízkej budúcnosti budeme mať niečo väčšie. This is one of the keys Toto je jeden z kľúčov to that building. k tej budove. Jesus said, I will give you the keys of the kingdom. Ježiš povedal, že ja vám dám kľúče kráľovstva. Whatsoever you release on earth Čokoľvek uvoľníte na zemi, will be released in heaven. bude uvoľnené v nebi. One of the ways that scripture can be translated Jeden zo spôsobov, ako písmo možno preložiť, is what you release on earth čo uvoľníte na zemi, will be what is already released in heaven. bude to, čo je už uvoľnené v nebi. Whatever you bind on earth Čokoľvek zviažete na zemi, will be what is already bound in heaven. bude to, čo už je zviazané na nebi. We all need to see more of God's kingdom Všetci potrebujeme vidieť viac toho kráľovstva. released into our personal lives, Uvoľniť to do nášho osobného života, into our businesses, do našich into obchodov, our families, do našich rodín, into our fellowships. do našich spoločenstiev. We need to see God's kingdom. Potrebujeme vidieť to Božie kráľovstvo. I want to see God's kingdom manifest in our city. Ja chcem, aby Božie kráľovstvo sa manifestovalo v našom meste. I want to see the spirit of poverty Ja chcem, aby ten duch chudoby completely destroyed in our city. bol úplne zničený v našom meste. There is no spirit of poverty in heaven. V nebi nie je žiaden duch chudoby. The streets in heaven are made out of gold. Ulice v nebi sú urobené zo There's zlata. no poverty there. Tam nie je žiadna chudoba. Amen. Amen. It's already been bound in heaven. Už to bolo zviazané v nebi. I want to see it bound in our city. A ja to chcem vidieť zviazané aj v našom meste. I know you want to see it bound in your city. Ja viem, že vy to chcete vidieť You want to see zviazané it vo vašom destroyed in your meste. business. Chcete to vidieť vo vašom biznise. You want to see that spirit of poverty destroyed in your personal finance. Chcete, aby duch chudoby bol zničený vo vašich financiách. Amen. Amen. And you want to release A keď sa to uvoľní, the prosperity and blessing of God. príde prosperita Božia. Jesus said, I will give you the keys. Ježiš povedal, ja vám dám kľúče. We have the keys My máme kľúče. to release on this earth
uvoľniť na túto zem, what Jesus released through his death, burial, and resurrection. čo Ježiš uvoľnil po svojej smrti, keď zomrel. Jesus already paid the price. Ježiš už zaplatil cenu. Healing has already been released. Uzdravenie už bolo uvoľnené. When Jesus was beaten, keď Ježiša bili, says by his stripes we were healed. Tak jeho ranami sme boli uzdravení. It's already been done. Už sa to stalo. But we need it in manifestation in our personal lives. Ale my potrebujeme tú manifestáciu v našom osobnom živote. I believe there's going to be healings tonight. Ja verím, že dnes večer bude uzdravenie. If you need a miracle in your body, ak potrebuješ zázrak vo svojom tele, a little switch in your heart. Že máš také chvenie v srdci. It's like a light switch that you flip on and off. It's like a light switch, a little. You turn the lights on. Proste v srdci je také, ako keby sa tam niečo prepínalo. It's like when you turn the lights on in your house. Ako keď zapálíš proste vo svojom dome. There's a switch in your heart that turns faith on. Tak je to tak teraz v tvojom srdci. So you turn your faith on with this switch in your heart. Takže uvoľni svoju vieru vo svojom srdci. Open your heart up to faith and believe a for otvor miracles si srdce vo viere a ver. You've been given keys. Dostal si kľúče. What are some of those keys? Čo sú to tieto kľúče? One of them is praise and worship. Jeden z nich je chvála, uctievanie. That's one of the keys of the kingdom. To je jeden z kľúčov kráľovstva. When we enter the Lord's presence through praise and worship, keď my vchádzame do prítomnosti Pánovej skrze chválu a uctievanie, we are releasing on earth my na zemi uvoľňujeme, what is already released in heaven. Čo je už uvoľnené v nebi. The angels are around the throne. Anjeli sú okolo trónu. Singing holy, holy, holy. A spievajú svätý, svätý, svätý. Amen. Amen. And they're singing worthy, and the elders are singing worthy is the Lamb. A oni spievajú hodný a aj tí starší spievajú hodný je baránok. Amen. Amen. And so when we worship, we're participating in what's going on in heaven. Takže my uctievame a sme účastní toho, čo sa deje v nebi. And it's one of the keys of the kingdom. A toto je jeden z kľúčov kráľovstva. Another key of the kingdom is our finances. Jeden ďalší kľúč sú financie. When we participate in the offering, keď máme účasť na zbierke, it's one of the keys of the kingdom. To je jeden ďalší kľúč kráľovstva. Prayer modlitba is a key to the kingdom. Je kľúč kráľovstva. It's a key to release on earth. Je kľúč, aby sme to uvoľnili na zemi. What is already released in heaven. To, čo je už uvoľnené v nebi. Jesus said, pray this way. Ježiš povedal, takto sa modlite. Our Father which art in heaven. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Your kingdom come, your will be done. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. On earth. Na zemi. As it is in heaven. Tak ako je aj v nebi. So we're releasing on earth what has already been released in heaven. Takže to, čo my uvoľňujeme na zemi, už bolo uvoľnené v nebi. These keys tieto kľúče really have two main categories. Majú dve také hlavné kategórie. Which the keys that are basically released to our actions. Kľúče sú vo všeobecnosti uvoľnené našim činom, like our giving of our finances, tým, že dávame financie, or acts of love. Alebo skutky lásky. The other category is the keys that are released through our mouth. A druhá kategória to sú kľúče, ktoré uvoľňujeme svojimi ústami. One of the main keys to the kingdom. Čo znamená kľúč pre kráľovstvo? Is right here. Je to rovno tu. On this bottom portion of your face. Na spodnej časti tvojej tváre. It's one of the keys to the kingdom. Toto je jeden z kľúčov kráľovstva. It's one of the very important keys of the kingdom. Toto je jeden z dôležitých kľúčov kráľovstva. Let's look at Mark chapter 11. Pozrime sa na Marka 11. Let's read verses 12 through 14. Čítajme 12 až 14.
A keď na druhý deň vyšli z Betánie, zlačnel a vidiac zďaleka fík, majúci lístie, išiel k nebu, či by snáď nenašiel niečoho na ňom. Ale keď prišiel k nemu, nenašiel ničoho, iba lístie, lebo nebol čas fíkov. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol mu, nech nikto viac už na veky nie je z teba ovocie. A počuli to jeho učeníci. It's an interesting event. A je to zaujímavá udalosť. Jesus sees a fig tree. Ježiš vidí fíg. There's leaves on it. A sú na ňom listy. And I understand that if fig trees have leaves, they should have fruit. A ja to chápem tak, že keď fíg má listy, tak by mal aj ovocie mať. I don't know a lot about fig trees. Ja neviem veľa o figovníkoch. But I know this fig tree was in trouble. Ale viem, že tento figovník mal problém. Because Jesus, pretože when he found no fruit, vyhľadával tam ovocie. He spoke to it. A hovoril k nemu. He cursed the fig tree. On preklial ten figovník. He said, let no one eat fruit from you ever again. Povedal, že nech už nikto z teba nikdy nie je ovocie. Now, why would Jesus do that? A prečo to Ježiš urobil? Why would Jesus curse this poor fig tree? Prečo Ježiš vôbec tento úbohý figovník preklial? Was he angry? Bol nahnevaný? No, I don't think so. Nemyslím si. He was giving us a visible picture. Dával nám viditeľný príklad. He was giving an object lesson of how faith works. Dával nám príklad toho, ako viera funguje. He spoke to it. Hovoril k nemu. And the disciples heard it. Učeníci to počuli. Now, it's very important, that phrase right there, and the disciples heard it. Je veľmi dôležité to, že učeníci to počuli. Because the next day, pretože nasledujúci deň, it says in verse 20, hovorí verš 20. Now in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. A potom čas ráno, keď išli popri fígu, videli ho, že uschli od koreňa. Another very important phrase. Ďalší veľmi dôležitý verš. If you underline in your Bible or ak si počiarkujete v Biblii, that phrase dried up from the roots is a very important phrase. Tento výraz, že uschli od koreňa, je veľmi dôležitý. Very important. Veľmi dôležitý. Jesus spoke to it the day before. Ježiš deň predtým hovoril k nemu. And apparently there was no visible difference. A očividne tam nebol nejaký viditeľný rozdiel. Because the disciples didn't say anything about it that day before. Pretože učeníci to proste tak nevideli. They heard Jesus curse it. Počuli Ježiša prekliať figovník. But apparently there was no obvious change. A očividne tam bola viditeľná zmena. The next morning there was. Nasledujúce ráno tam bola zmena. And the Bible is very clear. A Biblia je veľmi jasná. They saw that it was dried up from the roots. Hovorí, že vyschol od koreňa. Peter remembered and said to him, Peter si pamätá, čo mu hovoril. Rabbi, look, the tree that you cursed is withered away. A hovorí mu, rabi, pozri, fík, ktorému si zlorečil, vyschol. So Jesus said to them, have faith in God. A Ježiš odpovedal a riekol im, majte vieru Božiu. Another way to that can be translated is have the God kind of faith. Iný druh, ako by sme to ešte mohli preložiť, je majte vieru v Boha. It's not completely clear in the Greek which way it should be translated. Vlastne z gréštiny takto by sa to malo prekladať. I think the second way is probably the more accurate. Myslím, že ten druhý je pravdepodobne taký presnejší. Because of what Jesus says in verse 23. Kvôli tomu, čo Ježiš hovorí ďalej vo verši 23. He says, have the God kind of faith. Hovorí, že majte Boží druh viery. For assuredly I say to you, whosoever says to this mountain, lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, be removed and be cast into the sea. Zdvihni sa hoď sa do mora. And does not doubt in his heart, but believe that those things which he saith shall be done, he will have whatsoever he says. A nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. Whosoever will speak to the situation. Ktokoľvek bude hovoriť k situácii. That mountain is any problem. Tá hora, to je nejaký problém. Any situation. Nejaká situácia. Any challenge that we face. Nejaká výzva, ktorej čelíme. When we speak to the mountain. Keď my hovoríme k hore a veríme v srdci, what we say is going to happen. To, čo hovoríme, sa stane. It will happen.
Stane sa. The mountain will move. Hora sa pohne. When Jesus spoke to that tree, keď Ježiš hovoril k tomu stromu, he was giving us a visible picture dal nám taký viditeľný obraz, of how this principle works. ako tento princíp pracuje. When Jesus released his words, keď Ježiš uvoľnil svoje slová, they instantly began to work. okamžite začali pracovať. When he spoke them, keď ich hovoril, you know that tree began to die. tak viete, že ten strom začal umierať. But the source of the life of the tree is in the ground. Ale zdroj stromu je vlastne v tých koreňoch. It's in the roots. Je to v tých It's koreňoch. in the area where you cannot see. Je to v oblasti, ktorú nevidíme. The words of Jesus went to the unseen source of the life. Tie Ježišové slova išli do neviditeľnej oblasti, kde sú tie korene. And it began to change. A začalo sa to That meniť. tree began to die. Ten strom začal When Jesus odumierať, spoke the words. keď Ježiš povedal. Even though there was no physical difference on the outward. Hoci navonok nebol žiaden fyzický rozdiel, When we believe, keď my veríme, when we speak words of faith, keď hovoríme slova viery, those words go to the unseen realm. tie slova idú do neviditeľnej ríše. They go to the source of the problem. Idú do zdroja toho And they begin problému. to affect a change there first. A najprv tam sa to začína meniť, ovplyvňovať. But what the devil will try to do is he'll try to get us discouraged. A to, čo diabol sa snaží urobiť, je, že nás chce znechutiť. Or our own mind will try to get us discouraged. A chce nás znechutiť v našej mysli. And the devil will try to say, well, you prayed, A diabol sa ti snaží nahovoriť, to, čo si sa modlil, but look, the tree has not changed. pozri sa, strom sa nemení. The situation hasn't changed. Situácia sa You nezmenila. prayed and you still have pain in your body. Modlil si sa a stále máš bolesť v tele. You prayed and the symptoms are still there. Modlil si sa a symptómy sú tam ešte And stále. he tries to get us to give up, A snaží sa nás, aby sme sa znechutili to a vzdali, change what we're saying. aby sa zmenilo to, čo my He hovoríme. wants us to change from words of faith to words of doubt and unbelief. Chce, aby sa naše slova viery zmenili na slova pochybnosti a nevery. And if he can get us to do that, he's won the battle. A keď my sa vlastne na toto necháme nahovoriť, tak on vyhráva bitku. But if we will hold fast in our words of faith Ale ak sa budeme držať tých slov viery and believe God, a veriť Bohu, believe what God's word says, veriť, čo hovorí Božie slovo and believe in the power of our words, a veriť na moc našich slov, we can have what we say. môžeme mať to, čo hovoríme. Again in verse 23, Znova, verš 23. Jesus said, whosoever will say to this mountain, Ježiš hovorí, že ktokoľvek by povedal tomuto and vrchu does not doubt in his heart. a nepochyboval by vo svojom srdci. Medical doctors have been doing studies recently on the brain. Nedávno vedci v oblasti medicíny robili štúdium ohľadom mozgu. They know more about how the brain works than ever before. Vedia viac než predtým, ako mozog pracuje. And what they've found is our thoughts are electrical impulses in the brain. A zistili, že vlastne naše slova majú, naše myšlienky majú proste vplyv na mozog. And so they can actually take pictures of those electrical nerve impulses. A môžu doslova urobiť taký obraz tých They can take pictures of the physical nerve impulses in a the brain. môžu zobrať vlastne obraz od tých fyzických nervov. With modern machines and technology. S modernými prístrojmi, technológiou. One of the leading doctors. Jeden z tých vedúcich lekárov. I do not believe she's a Christian. Nemyslím si, že je kresťan. But she's one of the highest recommended doctors in that particular field. A v tejto konkrétnej oblasti je jeden z najviac odporúčaných lekárov. And she's doing these studies on how the mind works. A študuje vlastne tú oblasť mysle. And she takes pictures of thoughts. Je to žena a ona... When somebody's thinking positive, happy thoughts. A že keď niekto myslí pozitívne, šťastné myšlienky, life-filled thoughts. Myšlienky, ktoré naplňujú život. The picture looks like a beautiful tree. Tak na tom jej obraze to vyzerá ako krásny strom. A full tree full of life. Taký plný strom, plný života. But when somebody is thinking negative thoughts, ale ak niekto myslí negatívne myšlienky, sad or depressed thoughts, smutné, depresívne myšlienky, the picture looks like a dead tree in the wintertime.
tak ten obrázok je potom ako strom mŕtvy. Like a tree in the wintertime without leaves. Je to ako strom v zime bez lístia. It's a totally different look. Toto je úplne iný pohľad. In Proverbs it says, Príslovie hovorí, life and death že život a smrť are in the power of the tongue, sú v moci jazyka. and they that love it will eat its fruit. A kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. And what's in our heart A to, čo je v našom srdci, comes out our mouth. vychádza z našich úst. If we have life in our heart, Ak máme život v našom srdci, life will come out our mouth. život vyjde aj ústami. Let's turn to Matthew chapter 12. Poďme do Matúša 12. But Jesus said, Ale Ježiš povedal, if we believe in our heart, ak veríme v srdci, we can have what we say. môžeme mať to, čo hovoríme. This is so absolutely powerful. Toto je úplne mocné. The quality of your life Kvalita tvojho života is directly connected je priamo spojená to your thoughts s tvojimi and to the myšlienkami words of your mouth. a slovami tvojich úst. And what is in your thoughts Čo je v tvojich myšlienkach, is expressed through the words of your mouth. tak sa to vyjadrí slovami tvojich We úst. see here in Matthew 12, Tu v Matúšovi 12 vidíme verses 33 to 35. verše 33 až 35. Ale urobte strom dobrým a urobíte i jeho ovocie dobrým, ale urobte strom zlým a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovoci. Pleme vreteníc, ako vy môžete vravieť dobré veci, keď ste zlí? Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. Isn't it interesting that Jesus is using the example of a tree? Nie je to zaujímavé, že Ježiš používa príklad stromu? And modern doctors are taking picture of people's thoughts and they say it looks like a tree. A moderní lekári proste berú si príklad z toho a oni majú ten obraz vo forme stromu. But Jesus said out of the abundance of the heart, Ale Ježiš povedal, že z plnosti srdca the mouth speaks. hovoria ústa. One of the keys to the kingdom Jeden z kľúčov kráľovstva is the words of our mouth sú slová našich úst and what's in our heart. a to, čo je v našom As srdci. we begin to replace what's in our heart Ak hovoríme to, čo je v našom srdci, with that which is positive, what is positive? if we replace negative things in our heart with positive things, A ak nahradíme negatívne veci v našom srdce pozitívnymi, if we refuse to be depressed ak odmietneme byť depresívni and we choose to think of positive things, a rozhodneme sa, že budeme myslieť pozitívne veci, we begin to fill our heart začneme plniť naše with what srdce God says about s us. tým, čo Boh hovorí And o then we nás begin to release with our mouth a budeme to uvoľňovať našimi what God ústami, says about us. čo Boh o nás We hovorí, begin to create the world that we live in. tak začneme vytvárať svet, v ktorom žijeme. In reality, V realite. the world that you live in, Svet, v ktorom žiješ, your environment, tvoje prostredie is created by the words of your mouth. je vytvorené slovami tvojich úst. If you have a happy, satisfied life, Ak máš šťastný, uspokojivý if you život, have a successful life, máš úspešný život, that's created through the words of your mouth. tak je to vytvorené slovami tvojich If you have úst. a depressed life, Ak máš depresívny if you're život, not satisfied, ak nie si spokojný, you're not happy, ak nie si if your šťastný, life is full of broken relationships, ak tvoj vzťah je plný zlomených vzťahov, you create that with the words of your mouth. tak si vytvoril ten svet svojimi ústami. Now, of course, there are outward situations. Áno, slová sú podľa našich situácií. There are other things that affect it. Aj iné veci sú, ktoré to ovplyvňujú. But as an overall picture of your whole life, Ale celý taký obraz o tvojom živote, the beginning to the end, od začiatku do konca, the life that you live život, ktorý is žiješ, created by the words of your mouth. je vytvorený tvojimi ústami. In Mark chapter 4, Markovi 4, verse 14,
verš 14. Rozsievač seje slovo. Says the sower sows the word. Takže rozsievač seje slovo. And then verse 26 A verš 26 through 29. do 29. A vravel, s kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil seme na zem a spával by a stával vodne i v noci a seme by schádzalo a rástlo, že sám nevie ako, lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie v klase. A keď dozrie plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva. Remember, we started out talking about keys of the kingdom. Nezabudnite, že sme začali hovoriť o kľúčoch kráľovstva. Jesus says, Ježiš hovorí, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. že kráľovstvo Božie ako keď človek zaseje zrno do zeme. In those days, the way they would plant their fields, V tých dňoch, keď proste zasiali na pole, is they would prepare the ground, tak pripravili pôdu, and then they would take a basket of seed, and they would just walk and they would throw seed tak on the zobrali ground. nejaký kôš so semenom a išli a siali. A little bit different than the way we do it now. Je to trochu iné ako dnes, keď to robíme. But Jesus said, Ale Ježiš povedal, the sower sows the word. že rozsievač seje slovo. The seed that we sow is the word. A semeno, ktoré my rozsievame, It's je the word of slovo. God, Je slovo And Božie it's also our words. a je to aj naše As slovo. we speak words of life, A keď hovoríme slova života, we're sowing words towards fruit that will be enjoyable, tak sejeme slová, ktoré budú šťastné, radostné, fruit that brings success. ovocie, ktoré prinesie úspech, But if we are speaking words of fear, ale ak hovoríme slová strachu, words of unbelief, slová nevery, we are sowing seed towards disaster. tak sejeme semena k záhube. We are sowing seed towards negative. Sejeme semena k niečomu, čo je negatívne. Again, Proverbs 18:21 says, Znova príslovie 18:21 hovorí, life and death život a is smrť in the power of the tongue, je v moci jazyka and you will eat the fruit from it. a budeš jesť jeho ovocie. Jesus said this is how the kingdom works. Ježiš povedal, takto funguje You kráľovstvo. sow seed on the ground. Čiže sa seje semeno na zem. And just like in the natural, A tak ako v prírodzenej oblasti, you sleep night and you rise by day, v noci spíš, potom cez deň vstávaš and that seed will bear fruit. a to semeno nesie ovocie. Even though we don't fully know how. Hoci ani nevieme ako, Of course, science today knows a lot more about the process. hoci vedci vedia dosť o tomto procese, But we do the same with our words. a my robíme to isté našimi slovami. Now imagine you're getting ready to plant a garden. Predstavte si, že idete proste robiť so záhradou, So you go to the store to buy your seed, idete do obchodu, kúpite si semená and there's a sale on carrot seeds. a je výpredaj na semená mrkvy. They have a special price. Je tam špeciálna cena And so you say, I don't like carrots. a poviete si, ja nemám rád mrkvu, But that's such a good price. ale toto je taká dobrá cena I better buy some of those seeds. a mal by som kúpiť nejaké So semená. you buy a bunch of carrot seeds, Tak kúpiš tie semená and mrkvy, you go to plant your garden, ideš ich zasadiť, zasiať and do you decide, záhrady well, I bought these seeds, I guess I better plant them all. a zasial som tieto semená a očakávam. So you plant your whole seed, half of your field with carrots. Takže celá tá oblasť je zasiata týmto mrkvou. Polovica je zasiata mrkvou. But you don't like carrots. Ale ty nemáš rád mrkvu. After your garden grows, A potom, čo to v tej záhrade and you're rastie eating the fruit of the garden, a vidíš to ovocie v záhrade you're going, oh no, a povieš, nie, carrots again? znova I mrkva don't like carrots. a nemám rád Why mrkvu. did I do that? A prečo som to Why did urobil? I plant so many carrots? A prečo som tak veľa tej mrkvy zasial? Whose fault would that be? A čia je to chyba? We do that with the words of our mouth. To isté robíme našimi ústami, slovami. We can actually be intentional.
vlastne môžeme byť taký zameranie, môžeme mať zameranie. That we can sow seeds towards the life that we want to have. Môžeme siať také slová, aký život chceme mať. Amen. Amen. As an example, Ako príklad, Ephesians 5 talks about marriage. Ježiš hovorí, Ephesians 5. a Efežanom 5 sa hovorí o manželstve. And it says that husbands, A hovorí sa tam, že mužovia, love your wife milujte svoje ženy, the way Christ loved the church. tak ako Kristus miluje cirkev. So he's saying, sow seeds of love Tak on hovorí, že sejte semena lásky into your marriage. do vášho manželstva. And then it says, and so love your wife A potom hovorí, že milujte svoju ženu, the way Christ loved the church and gave himself for it. ako Kristus miluje cirkev. And he gave himself for the church. Christ gave himself for the church. Well, let's look at it. A Kristus dal seba samého za cirkev. Ideme sa tam pozrieť, je to Efežanom 5. So, verse 25, Ephesians 5. Takže Efežanom 5, 25. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. That he might sanctify and cleanse her Aby ju posvetil, očistiac ju with the washing of the water by the word. kúpeľom vody slovom. Husbands, Mužovia, your words vaše slová have a tremendous effect on your wife. majú úžasný vplyv na vaše ženy. God is drawing a connection Boh tu hovorí o takom spojení between Christ and the church medzi Kristom a and cirkvou the husband and the wife. a mužom a ženou. And he says, husbands, love your wife A hovorí, mužovia, milujte svoju ženu and cleanse her a očistite and ju sanctify her a posvedte ju with your words. svojimi slovami. Amen. Amen. So if you want a good marriage, Takže ak chceš mať dobré you can sow manželstvo, seeds of love into your marriage. musíš siať slova lásky do svojho Seeds of manželstva. life into your marriage. Slova lásky, slova života do svojho manželstva. Many men like to remind their wives Mnohí muži radi pripomínajú ženám, that it says, wives, submit to your husbands. Many men like to remind their wives. mnohí muži radi pripomínajú svojim ženám, Verse 22, verš 22, ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. but your wife can read. Ale vaše manželky vedia You čítať. don't need to remind them. Nemusíte im to pripomínať. If you love her Ak ju milujete, the way Christ loves the church, tak ako Kristus miloval cirkev, she will respond to you ona bude reagovať na vás the way she's supposed to. tak, ako má. But if you don't love her Ale ak ju nemiluješ and speak kind words to her, a nehovoríš dobré slova do jej života, it's going to be more difficult potom to bude ťažšie for her to do her part. pre ňu, aby robila svoj diel. But you create the life you live with the words of your mouth. Ale život, ktorý žiješ, vlastne vytváraš svojimi ústami, svojimi slovami úst. If you're eating bad fruit, you sowed bad seed. Ak ješ zlé ovocie, tak seješ zlé slova, zlé vlastne semeno. Amen. Amen. Now we're talking about your life overall. Takže vlastne teraz hovoríme o vlastne živote v celosti. If something goes wrong in your life, Ak niečo nejde v tvojom živote, it does not always mean that you sowed bad seed. to vždy neznamená, že si sial zlé semeno. Because the Bible says the enemy came and sowed bad seed in the Pretože garden. Biblia aj to hovorí, že prišiel nepriateľ a zasial zlé semeno. So we have an enemy. My máme So nepriateľa. sometimes negative things will happen. Takže niekedy sa tie negatívne veci stanú. And we didn't do anything wrong.
A neurobili sme nič zlé. We didn't sow bad seed. Nesiali sme zlé semená. Sometimes bad things happen in Christians' lives, Niekedy zlé veci sa dejú v kresťanskom živote. not because they're doing anything wrong, but because they're doing everything right. Nie preto, že by sme robili niečo zlé, ale preto, že robíme dobre. But we need to just be aware how important our words are. Ale aj tak si musíme byť vedomí toho, aké sú dôležité naše slova. Amen. Amen. I've had some bad things happen in my life. Aj v mojom živote sa diali nejaké zlé veci. David said, A Dávid hovorí, I have been young, and Bol now si- I am old. bol som mladý a teraz som starý, But never have I seen the righteous forsaken, ale nikdy som nevidel spravodlivého opusteného. a few years ago, Pred niekoľkými I rokmi had a black beard, mal som bradu, dark beard. takú tmavú. Now it's not dark anymore. Už nie je tmavá. I have been young, Bol som mladý and now I'm older. a teraz som starší. I'm not old yet, but I'm older. Nie som starý chlap, ale som starší. David said that, A Dávid povedal, but he lost a child. One of his children died. a on strátil jedno zo svojich detí. David said that, Dávid to povedal. and one of his own sons betrayed him and tried to take the kingdom. A jeden z jeho detí sa snažil zradiť a zaujať kráľovstvo. But it's important to know how our words affect our life. Ale je dôležité vedieť, ako naše slova ovplyvňujú náš život. I want to just quickly mention 3 levels in our words. Chcem rýchlo spomenúť 3 levels in our 3 words. stupne našich slov. 3 úrovne. If we want to live a higher quality life, Ak chceme žiť vyšší kvalitný život, we need to begin at our just basic speaking. musíme začať u toho nášho základného hovorenia. Proverbs 21, verse 23. Príslovie 22, 23. 21, 23. 21, 23. 21, 23. Ten, kto ostriha svoje ústa a svoj jazyk, ostriha svoju dušu od úzkosti. God said that. Boh to povedal. I didn't say that. Ja som to nepovedal. God said it. Boh to povedal. And there are actually hundreds of verses in the Bible A vlastne stovky takýchto veršov Biblii, that talk about the importance of our words. ktoré hovoria o dôležitosti našich slov. If we will guard our mouth, be careful what we Ak say, budeme strážiť naše ústa, we can have a good life. môžeme mať dobrý život. We will protect our soul from trouble. A ochránime si dušu od problémov. Let's go back to Proverbs 12. A poďme do príslovia 12. Verse 18. 18. Niekto hovorí nerozvážlivé, ako keby bodal mečom, ale jazyk múdrych je hotovým liekom. Chapter 13, verse 3. Kapitola 13, verš 3. Ten, kto strežie svoje ústa, ostriha svoju dušu, kto príliš roztvára svoje rty, na toho príde skaza. It says, he who opens wide his lips shall have destruction. Takže tu sa hovorí, že kto naširoko otvára svoje ústa, bude mať skazu. In other words, if we just say whatever comes to our mind, Inými slovami, ak hovoríme to, čo nám we're príde na not mysel careful with our words, a proste hovoríme také we're slova, just meh, 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 hovoríme, meh. proste, We're going to get ourselves in trouble. tak naša duša sa dostane We do need to be problému. careful with the words that we speak. Musíme byť opatrní so slovami, ktoré Now, hovoríme. this is the first level. Toto je ten prvý This is the level. ground level. Toto je ten základný stupeň. We can have great authority in our words. Môžeme mať veľkú autoritu v našich You slovách. can actually create the environment that you live in with the words of your mouth. Vlastne svojimi slovami úst môžeš si vytvárať prostredie, v ktorom And it žiješ. starts here at this first level. A začína sa to tu, na tomto prvom stupni. It's like this platform. Je to ako toto pódium. We need to fix our conversation in the first level. Potrebujeme napraviť našu konverzáciu na tomto prvom stupni. And if we will adjust that level and make corrections, A keď v tomto prvom stupni urobíme nápravu, we can move up to the next level.
tak sa môžeme posunúť na druhý stupeň. The next level is called our confession. Ten druhý stupeň sa volá naše vyznanie. The word confession in the Bible means Slovo vyznania v Biblii znamená to say the same thing that God says. hovoriť tie isté veci, ktoré Boh hovorí. That we're not going to say what the world says. Ak budem hovoriť to, čo svet hovorí, We're not going to say what the doctor says. ak budem hovoriť to, čo doktori We're hovoria, going to say what God says. alebo budem hovoriť to, čo Boh We're not going hovorí, to say what the devil says. alebo budem hovoriť to, čo diabol We're going to hovorí, say what God says. alebo budem hovoriť to, čo Amen. Boh hovorí. And we're going to mean what we say. Budeme mať to, čo hovoríme. I'm going to step back down to the first level for just a moment. A na chvíľu sa ešte teda vrátime k tomu prvému stupňu. Integrity. Integrita. Saying what you mean. Hovoríš to, čo And myslíš. doing what you say you're going to do. A robíš to, čo chceš robiť. If you say you're going to be somewhere at 12 o'clock, Ak hovoríš, že niekde budeš o 12:00, you do your absolute best to be there at 12 o'clock. tak urobíš to najlepšie, aby si tam bol o You say 12:00. what you mean. Hovoríš to, čo aj And do what you myslíš say you're going to do. a to, čo budeš vlastne robiť. The same doctors that are doing studies on the brain Doktori, ktorí robia štúdiu mozgu, say they are saying we actually teach our brain what to believe. Že to, keď my niečo hovoríme, tak my vlastne vyučujeme ten mozog, aby tomu veril. If we say we're going to do something Ak my hovoríme niečo, že niečo and we robíme don't do it, a nerobíme to or we say we're going to be somewhere at a certain time and we're not there at that time, a povieme, že niekde v určitom čase budeme a nie sme tam, we actually teach our brain vlastne my vyučujeme náš that mozog, it cannot believe what we say. že nemôže tomu veriť to, čo hovoríme. And there are actually these nerve impulses in the brain A vlastne uvoľňujeme nervové také impulzy v mozgu, that are affected ktoré sú with účinné, our words. účinné našimi But if our slovami. brain knows it can't believe us, A keď náš mozog vie, že nám nemôže veriť, it's not going to listen. tak nás nebude počúvať. If you say you're going to be somewhere at 12 and you're not there till 1, A ak povie, že niekde budeš o 12 a nie si tam and then you say, I believe, a hovoríš, verím, then I'm healed. I'm healed, I'm healed. že som zdravý, Your brain says, no, you don't. a mozog ti povie, nie, neveríš, You don't do what you say you're going to do. lebo ty nerobíš to, čo by si mal You don't robiť. believe what you say, A neveríš tomu, čo and I hovoríš. don't believe it either. Ani ja tomu Your neverím. brain is not going to believe you A tvoj mozog ti nebude veriť, when you say I'm healed. keď ty hovoríš, že som When you uzdravený. start trying to make confession, A keď začneme robiť vyznanie, your brain is not going to believe it mozog nebude tomu veriť, because you do not walk in integrity. pretože nechodíš v The integrite. first level affects the second level. Prvý stupeň ovplyvňuje ten druhý. And it's the same with the devil. A takisto je to aj s diablom. You start making confession. Začneš robiť vyznanie, You're starting to say what God says, začneš hovoriť to, čo Boh hovorí, but you're not a person of integrity. ale nie si v osobnej integrite. You don't do what you say, Nehovoríš to, čo, and nerobíš so to, the čo devil is hovoríš not going to listen to you. a diabol ťa nebude počúvať. You're going to have to work very hard at defeating him. Budeš mať ťažkosť ho proste You'll have a poraziť. battle Budeš mať boj, when there doesn't have to be a battle. hoci by to nemusel byť boj. Because when you're a person of your word, when you are a person of your word or you do what you say you're going to do, Pretože ak robíš to, čo hovoríš, že budeš robiť, your confession has much more power. tak tedy naše vyznanie má oviac has viac greater moci. authority. Máme väčšiu autoritu. God wants to release a greater authority Boh chce, aby sme uvoľnili autoritu into his church, do jeho cirkvi, into his people, do jeho in ľudí, your life, vo tvojom and in živote my life. a v mojom živote. A greater authority Väčšiu that when autoritu. we speak, Keď budeme we hovoriť, get what we say. máme to, čo That hovoríme. when we speak to the mountain, Keď budeme hovoriť k hore, the mountain moves. hora sa pohne. Amen. Amen. Confession is to say what God says. Vyznanie je teda to isté, čo Boh hovorí. It says in Romans 10 Hovorí sa v Rimanom 10, that if we believe in our heart že ak v srdci veríme and confess with our mouth, a vyznávame ústami, we shall be saved. budeme spasení. But that's not just for salvation. Ale toto nie je len o spasení. Everything in the kingdom works that way.
o každej veci v kráľovstve. We believe it in our heart. Veríme našim And then we srdcom confess it with our mouth. a vyznávame ústami And then we will have it. a budeme to It mať. all revolves around what we have in here Všetko to, čo máme tu and what we say with our mouth. a to, čo hovoríme našimi Our ústami. faith is released through our lips. Naša viera je uvoľnená našimi perami. Amen. Amen. It's so important. Je to tak And dôležité. over in the scripture, A znova v Biblii God verifies this. Boh to vlastne overuje, potvrdzuje. It would seem that in salvation, or with salvation, It is not only in salvation. Že netýka sa to proste len spasenia. well, let's look at Romans 10. Poďme do Rimanom 10. And verse 10. Rimanom 10:10. Well, we'll read verse 9 just because we're there. No tak začneme 9. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že Boh ho skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. It seems to be saying Zdá sa to byť to isté, that if we believe in our heart unto righteousness, že keď veríme v srdci na spravodlivosť, but never make confession. nikdy nerob vyznanie. We can believe in our heart My veríme v srdci and never make confession. a keď nikdy neurobíme We will vyznanie, never be saved. nikdy nebudeme spasení. We are only halfway there. My sme iba na pol ceste. You have to believe in your heart Musíš veriť srdcom and confess with your mouth. a vyznať svojimi It takes ústami. both. Obidvoje si It's to not one žiada. without the other. Nemôže byť jedno bez druhého. Now you can confess with your mouth all day long, Celý deň môžeš vyznávať svojimi ústami, but if you don't believe it in your heart, ale ak neveríš vo svojom you're srdci, not going to be saved either. tak nebudeš ani It tak takes spasený. both. Obidvoje To si to believe in your žiada. heart and Veriť v confess with srdci your mouth. a vyznať ústami. But again, confession A znova, is vyznanie to say the same thing that God says. je vlastne hovoriť to isté, čo hovorí Boh. And so when we adjust that first level, Takže keď sme na tom prvom stupni, we start watching our mouth. dávame pozor na We're more ústa, careful about what we say. sme opatrní v tom, čo We're not hovoríme, releasing a bunch of negative words. neuvoľňujeme negatívne slova, We're not gossiping. neuhovárame, We're not talking negatively about the pastor. nehovoríme negatívne o pastorovi. I know you would never do that. A ja viem, že vy to nikde nerobíte. It's a problem in our church in Treviso, but I know it's not a problem here. To je problém našej cirkvi v Trebišove, ale nie je tu. I'm sorry, I'm speaking from my own experience too much. Ale hovorím o svojej skúsenosti veľa. Confession Vyznanie, is that next level. to je ten ďalší stupeň. And that's where we start seeing God, we start seeing the power of God released in our life and the power of God's word. My vlastne uvoľňujeme Božiu moc mocou svojich slov. We're saying what God says Hovoríme to, čo Boh about hovorí our finances. o našich financiách. If you own your own business, Ak máš vlastný you biznis, can make confession based upon what the Word of God says. rob vyznanie také, čo Božie slovo o tom hovorí. Say the same thing about your business that God says. Hovor o svojom biznise také isté veci, ako Boh hovorí. God says that you will prosper at everything you put your hand to. Boh hovorí, že budeš prosperovať vo všetkom, na čo položíš svoju You ruku. can make that confession over your life and over your business Môžeš robiť takéto vyznanie nad svojim životom, nad svojim biznisom, and over your job. nad svojou prácou. Now, all my adult life, I've been primarily a pastor. I've been in the ministry. Aha, celý vlastne môj život som ako pastor, But I have had a few secular jobs ale mal som niekoľko takých svetských zamestnaní at different times in my life. v rôznom období svojho života. But every job I've ever had, Každé zamestnanie, ktoré som mal, I've always moved up into leadership. I started at the bottom, ma viedlo k vodcovstvu. Začal som na spodu, but I work up into leadership. ale som sa vypracoval na vedenie. Not because I'm anything great, Nie, že by som bol nejakým veľkým, but because the greater one lives in me. ale že ten väčší žije vo mne. God lives in me. Boh žije And vo he mne. says I will be a success A on povedal, že ja budem mať at úspech. whatever I put my hand to. Na čo položím ruky. Amen. Amen. And that promise is your promise.
A ten zasľúbenie môže byť aj tvoje zasľúbenie. God said it in the Word. Boh povedal v slove, We can release the power of that through our confession. že uvoľníš moc svojim vyznaním. And it is based upon A je to založené na the Word of God. slove Božom. And we confess His Word. My vyznávame toto We can slovo. confess His Word Môžeme vyznávať toto for our slovo health. pre naše Because zdravie. the Bible says, by His stripes we are healed. Lebo Biblia hovorí, že jeho ranami sme uzdravení. We have been set free from the law of sin and death. Boli sme vyslobodení zo zákona hriechu a smrti. The third level A ten tretí stupeň is what I call declaration. je to, čo ja nazývam deklarácia. If we make adjustments at the first level, Ak sme zvládli ten prvý stupeň and then we make adjustments at the second level, a keď sme dobre na tom v tom druhom we stupni, start making our confessions based upon God's Word. že začíname robiť vyznania založené na Božom We are slove, not going to make a negative confession. že nerobíme negatívne vyznania, We determine my that rozhodujeme, nothing is going to come out of our mouth že nič nevidie z našich úst, that is contrary to God's Word. čo protirečí Božiemu slovu. Amen. Amen. And then we start living that way. A začneme tak žiť. Then we can go to the next level. A potom môžeme ísť na tretí And stupeň. God wants to bring us all the way. A Boh nás celým týmto postupom chce The viesť. next level is what I call declaration. A tento stupeň je to, čo volám It deklarácia. is also based on the Word of God, Tiež je založený na slova Božích, but not just the written Word, ale nielen na písanom slove, but the spoken Word. ale hovorenom When slove. God speaks into our hearts, Keď Boh hovorí do našich srdc, nowhere in the Bible does God promise you a BMW. Nowhere in the Bible does God promise to give you a BMW car. The Bible Biblia does not promise you nezasľubuje, that you will own že budeš vlastniť a BMW car. BMWčko. It's not in the Bible. Pozri v Biblii. It's not in the Bible. Nie je to v Biblii. But if God speaks to your heart, Ale ak Boh hovorí do tvojho srdca, you can start making declaration. tak môžeš začať toto vyznanie. Amen. Amen. Somebody says, Lord, speak to me. Niekto povedal, Pane, hovor ku mne. I think I want one of them Sportage, car called a Sportage. Aha, také auto, ktoré sa volá šporťák, Anyway. alebo akékoľvek. But declaration Ale deklarácia, is that next level. to je ten tretí Let's stupeň. look at 1 Kings chapter 17. Pozrieme sa na prvú kráľovskú 17. God wants to take us to that level. Boh nás chce zobrať na tento stupeň. But in order to get there, Ale aby sme sa tam dostali, we've got to make correction at the first two levels. musíme urobiť nápravu v prvých dvoch stupňoch. We cannot have that third level Nemôžeme mať ten tretí stupeň, until we've corrected the first two. pokiaľ nenapravíme prvé dva. 1 Kings 17, verse 1. Takže 17, verš 1. Vtedy povedal Eliáš Tišbanský, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda Achabovi: akože žije Hospodin Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. Isn't that powerful? No nie je to mocné? How would you like to have that kind of authority Ako by sme mohli mať tento druh autority in the words of your mouth? svojimi slovami úst? This was common for Elijah. Toto bolo bežné pre Eliáša. He lived there. On takto žil. He experienced that. On to zažíval. God would speak to him, Boh hovoril k and nemu he would release declaration. a on uvoľňoval deklaráciu. And it's all through the Word of God. A je to celým slovom It's Božím. not just in Elijah. To nie je len u And it Eliáša. is possible for you and I A je to možné aj pre teba a pre to get to mňa. this place. Dostať sa na takéto miesto. I told you the story about our building in Trebuchet. Povedal som vám príbeh o budove v Trebišove. About 4 years ago, Asi pred 40 we were rokmi in a meeting, mali sme stretnutie and there was a prophetic word. a bolo tam prorocké slovo. And the word was A to slovo bolo, that God wanted to release
faith for buildings. Že Boh chce uvoľniť vieru za budovu. And that if you believe this word was for you, you were supposed to stand up. So my wife and I stood up. A ak ty veríš, že to slovo bolo pre teba, tak sa postavte a ja so ženou sme sa postavili. And that word was put into our heart. A to slovo sa vložilo do nášho And we srdca. began to make declaration. A my sme začali robiť deklaráciu. Us receiving that building did not start this year. Takže nezačalo sa to tento rok. It started 4 years ago Začalo sa to pred 40 in that rokmi. meeting. Na tom stretnutí. That's where we received our building. Takto sme dostali budovu. 4 years ago. 4, not 40? 4. Pred 4 rokmi. I'm not that old. Ona mluví steady set nebo steady. Pred 4 rokmi. God wants to release Boh chce the uvoľniť power of declaration. moc deklarácie. When I was pastoring in Ostrava, Jeden z pastorov v Ostrave, at one point we had about 60 people in our church. oni majú 60 ľudí v cirkvi And God spoke to my heart. a Boh prehovoril môjmu srdcu And he said, in covenant, a povedal v zmluve, God promised Boh there zasľúbil, will not be one barren womb. že nebude žiadna neplodná žena, žiadne In all of neplodné your lono. people, A všetci ľudia, in all of your sheep, a ani proste ľudia, ani ovce, there will be no barren womb. nebude tam žiadna neplodnosť. And he said, I want you to start proclaiming that over your church. A ja chcem, aby si to začal preklamovať nad svojou cirkvou. God gave it to me Boh mi dal as a declaration. to ako deklaráciu. Now, if your wife and you cannot have children, Ak si žena a nemôžeš mať deti, you can make that as a confession over your wife. môžeš to robiť ako deklaráciu nad svojou ženou. Or if you're a farmer, Ak si farmár, you can make that confession over your animals. môžeš robiť takéto vyznanie nad svojimi zvieratami. Amen. And it Amen. will work. A bude to fungovať. But in the church situation, Ale v cirkevnej situácii it was spiritual. to je duchovné. It wasn't just a confession. To nebolo len vyznanie, It was a declaration. to bolo And deklarácia. God gave me permission to make that declaration over our church. A Boh mi dal zasľúbenie, že mám robiť túto deklaráciu nad cirkvou. And in about a year and a half, Asi pred rokom a pol our church grew to over 200 people. náš zbor narastol asi na 200 ľudí. And it was because of that declaration. A bolo to kvôli tejto deklarácii. I know in my heart for sure it was because of that declaration. A v srdci som si istý, že to bolo kvôli tej God deklarácii. wants to take us to that level. Boh nás chce zobrať na tento God level. wants to give you declarations for your business. Boh ti chce dať deklaráciu pre tvoj biznis. God wants to give you declarations for this fellowship. Boh ti chce dať deklaráciu pre toto spoločenstvo. Can we stand together? Môžeme sa spolu postaviť?